Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kekerwa ke thought of President yang Voice of the People Party VVP Youth Wing, Bah Marbud dekat la ke bangkum ni. Mentah Khasi kata ke Arthur Ibrahim Balai Ajar Pun Riu, nilai yo banyak kendo ya Director jong ke DHS MCH kong NE Kyrshan. Ban keli balai bapen slam lani dili, nadu usnam ajar perusahaan benang Julai, ber Oktober kila depth ik written exam, balai ik interview ban penmi ik result, jong ke MHLP, bahap apa ke jingpet ke NHM. Kadau kolong, ba UMD jong ke NHM, Bri U Ram Krishna Chitari, Shimladan Hajalla, ulet election duty Shabar. Hatu ke jing le sting, nelek bon kam, le boss ki hek sokar kan wanra, ya ke jing jenjar ki samla wat kam, ke youth wing ru, kalabo jing kelikum no, ki Judge Sheikh Hussein, Hawk, Islam, Rahman, Alom, ki yolat ban apply ke ni ke MHLP post. Yin pek ngor bahai nang ni syakmat, ya karukom thong kam, haka jylla jong ni, kenang bau badai hok ban yok, sya ban pendu. Bat kaladawa badai ban pek bini abhai ki kot kisla, ke youth wing, kandang bodin ya kani kekam, bat up ya YAS ban ya kendu. Kumta na kalian jong ke youth wing, kanyai bodin ya ki jing jong ki khon samla khamtam, habai dai bat ki jing pen slam ki result, wat kam ki khon samla jong kari. Lapun kudu Bah Marbud ya kani ke kerwa ke jong.